दुसरो फ्रॉम इकॉनॉमिक पॉयंट ऑफ व्यू की सेक्टर जो आसा जितले म्हणटात की जितले रेग्युलेटेड सेक्टर आसा ताज्या की चड अनरेग्युलेटेड सेक्टर आसा इन्क्लुडींग ल्हान ल्हान लॉजीस आनी हे तुगेले बोर्डिंग्स आनी सगळें एंड द ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन इटसेल्फ सेज दॅट द नंबर इज टू हाय अँड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दॅट रेव्हेन्यू दॅट इज अ कंप्लीट ब्लॅक रेव्हेन्यू आय वूड से हाजे खातीर तुमी कितें करतले ऑल दी स्टेक होल्डर्स TTAG आसा बाकीचे आसा ऑलरेडी चर्चा आतां सुरू करतले आमी वी वील स्टार्ट टॉकिंग टू ईच वन एवरी पर्सन हॅज अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गव्हर्मेंट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट गव्हर्मेंट कॅन बी ओनली अ फॅसिलिटेटर नायदर कॅन आय कम इन टू युअर बिझनेस नायदर शूड आय कम इन टू युअर बिझनेस धंदो तूं चलयता आसतना तुका इज ऑफ डुईंग बिझनेस कसो करप तुजे रेवन्यूज वाडपाक आनी स्टेटाचे रेवन्यूज वाडपाक कितें करप थोडे डेटा आमकां कसो मेळप वी ऑल्सो नीड टू एनालायज तूं आज जेन्ना गेस्ट हावस भरपूर आसा म्हणटा टुडे वी वील प्रोएक्टिवली आस्क एवरीबडी टू रजिस्टर देमसेल्व्स इफ नॉट रजिस्टर्ड देन वी वील हॅव टू लुक एट पार्ट 2 एज इट कम्स बट ऑल दीस थिंग्स वील हॅपन की वी वील बी टॉकिंग टू एवरी स्टेक होल्डर इन द इंडस्ट्री शेक ओनर असो यू आर लुकिंग एट एन एमनेस्टी पिरियड शेक ओनर असो वॉटर स्पोर्ट्स असो हॉटेल इंडस्ट्री असो सगळे एरियाज वी वील एन्श्योर दॅट वी वील टॉक टू एवरी टॅक्सी ऑपरेटर्स असो वी वील टॉक टू एवरीबडी वी वील टॉक टू एवरीबडी एंड ट्राय टू सी वॉट बेस्ट वी कॅन डू पूण एक समजूंक जाय सरकार तेवटेन रावतलो आनी आमी हेवटेन रावन उलयतले तशें जायना हांव आज समज तांचे कडेन हात फुडें काडटा to so that we extend our arm, you extend your arm. The government Let has us work no together. business to be in business. At the same time, no business should be the out of bounds for the government also. रेग्युलेशन आसपाकच जाय रेग्युलेशनसूच ड्रायव्ह करपाक सरकार आसता न्ही पूण हांव समज हात फुडें काडटलो तुका समज हांव आय एम कॉलिंग यू ऑन द टेबल एज प्रेस एंड मिडिया टू टॉक अबाउट गोवा प्रोएक्टिवली देन आय एक्सपेक्ट यू टू हेल्प अस इफ आय एम कॉलिंग अ वॉटर स्पोर्ट्स पीपल जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्सान आज जे मॅच जाता सगळे कडेन जे एक मेळटा वी नीड टू क्रिएट मॉडेल्स मे बी वील हॅव टू टेक आतां एक बायणा बीच धर एक मांद्रें धर थोडे एरियाज आमकां सॅम्पल बीचीस म्हणून घेवचे पडटले आनी ते सॅम्पल बीचीस वी वील हॅव टू क्रिएट इन अ मॅनर हाव वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग द रेस्ट ऑफ द then replicate them so in keeping one in north one in south we create what we want are you or what the people want. When you said that you will ask everybody to register are you saying that there would be an amnesty period for everybody but आज मेरेन जे जाला ते जाला from here on government is going to give you an amnesty period come get registered come in the ambit and let's look at the wider reach of the sector and the actual revenue of the sector from there on is that what you are proposing we have already had expectations from TTAG आम्ही उलयल्या on a informal mode formalities need to be worked out we also need to understand how we can join hands and do things they have lot of expectations from the government has lot of expectations from them आता हांव लेबर मिनिस्टर असताना ताज्याक घेवन हांवें स्किलिंग अकॅडमी स्टार्ट केली बारीक बारीक गोंयकारांक कशें जॉब मेळप बाकीच्यांक कशें मेळप फ्रंट ऑफिस सेल्स बॅक ऑफिस किचन प्रोडक्शन सगळ्यात बेकरी सगळ्यातून वी ट्रायड गेटिंग इन टू दीस कोर्सेस मे बी ब्युटिशियन ऑल्सो टुडे वी वूड वॉन्ट अ TTAG टू प्रोएक्टिवली टेल अस that unemployed youth you have a name like Taj you have big labels coming down to Goa today we want to ask them as TTAG how can you formulate a policy to skill the unemployed Goans who would like to come into the hotel industry tomorrow they have options of working in a shack to a restaurant to a hotel or they might be self-employed they may be opening their own business ventures it is up to them but we need to create this backbone आता जशें ते मागता तशें आमी तांचे कडेन उलयतले and we'll come to a place where we are able to तेच तुका म्हणटा one is revenue one is employment every department which is towards the economy of the state should start thinking whether ते Goa industrial development असो IDC असो industries असो tourism असो we need people thinking in lines of revenue to the state employment to the state that is the only way we can that create question also is basically because that unregulated sector within our tourism is so huge that it can lead to a huge revenue generation. आम्ही 80% गोवन्स म्हणटात जाय म्हणून इंडस्ट्री म्हणटा 80% गोंयांस आमकां मेळत ना म्हणून हांव म्हणटा लेट्स वर्क टुगेदर स्किलिंग तयार करुया वील प्ले देम एप्रेंटिसशीप कित्याक ते येतात बारीक घरांतल्यान तांकां घरूय सांबाळचें पडटा तांकां बाकीचें करचें पडटा लेट्स गीव देम अ बॅकबोन आमी इतल्यो स्किमी काडटा जाल्यार यू एज अ होटेल इंडस्ट्री यू हॅव CSR यू हॅव सो मेनी थिंग्स वीच यू कॅन पीच अपॉन